Lakhipuronline puthokjaba April ki tang 19 ningthaukaaba numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba pau. World Mitei Council WMC na sinduna ahumlak suba plenary session 2022 New Delhi da mapung phana pangthokre. Assam gi Mitei singbu Central ST list chansinaba akanba khongjang changsilagani haina Schedule Tribe Demand Committee Assam gi maigei tagi phongdorokre. Thokchom Anjana gi wari macha gi lairi poktrabasu imani nang di phongkre. Sepak takraw medal phanglakraba sanaroi sing amadi team gi official singbu Sribar Saralai kaida haraute amna okre. All Assam Manipuri Badminton Association semkre. District level thangta championship 2022 ka mari leinana organizing committee ama semkre. Imoinu groups IEPL gi nini chanba business seminar jari bonda pangthokre amasung Manipur gi mafam kaya da pangthok nakibagum narang nifunithoi suba mikap thokpa numit jeribam ta su pangthokre. Haujik mapungoiba pau tabirasi. World Mitei Council WMC na sinduna New Delhi gi Janpad Road ta leiba Western Court ta ahumlak suba plenary session 2022 mapung phana pangthokre. Reawakening our spirit of oneness haiba theme da April ki tang 13 nongmaijing numitta pangthokkiba thoram aduda WMC Central Executive Committee ki President Haigrujam Nabasyam, Vice President Waidhan Singh, Dr. KN Chan, Delhi Unit ki President Dr. Nongmaithem Manichandra, Manipur State Unit ki U Kunjo Singh, Nagaland Unit ki General Secretary S Sanjoy Khaba, Maharashtra Unit ki Pritam Konsam, Assam Unit ki General Secretary Hari Singh, Dr. Nimai Luang, JNU ki Professor Bimol Akoijamna mathangsidna Functional President Guest of Honor amadi Distinguished Guest oina daistapam ki. Thoram gi Functional President na Maira Chukatuna thoram haudokhi. Matungda WMC gi member singna Ho Ima haiba sayo isai masaktuna thoram makha chathaki. Welcome address na WMC Delhi Unit ki Arts and Culture gi Secretary TH Samita na piki. Amadi keynote address na Delhi Unit ki President Dr. Nongmaithem Manichandra na piki. Thorum ga mari lenana miyoi kaya na wangang ki. World Mitei Council Central Committee ki Vice Chairman Dr. KN Chan na haikibada Delhi Unit WMC na maruoiba thodang loduna Bharat ki konung Delhi da third plenary session pangthokpa ngamba asi aikhoi gi oina laibak phabani haiki aduga WMC na ST demand phangriba phawba aikhoi miyam na punna honaminarasi haina phongdokki. Loinana nat ki oiba thoramsu makha chathaki. WMC가 아이샤나 WMC의 마시아니는 뭐냐 이리 넘넘시다 여기와 룩 아까우쇼 아야코노나 브롬도고노나 한나 노룩적인 아주니 마두리 WMC가 거의 새롭지 않는 것이 말하는 WMC wakaloni Malaysia dariba Maitai Magasinaja ako amagta walwa wakanda amagta walwasi asini wakalo nama ako kanu honaye pani. Assam gi Mitei singbu Central ST lista chalhanaba khongjang changsinba tangai fadre haina Schedule Tribe Demand Committee Assam gi General Secretary su oiriba TMC gi luchingba Dr. Maimom Santi Kumar na phongdoragli. Hojik Assam Assembly da ST MLA Tarataruk Reserve Lairi. Missing likpa Mitei na ST oirabadi MLA reservation su phanglagani Autonomous Council su phanglagani amasung awat pa kaya amasung menkatpa ngangbani paramaduna Lupki BP ani Khaidem Kanta amadi Akoijam Sopon anigi pautak matungina athuba matamda hena mapangal kanba committee ama semduna khongjang changsinana ba mifam kauragani miyamna su sogat piu haina
जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर माइमोम शांति कुमार फोंदोरगली भारत सरकार की शेड्यूल ट्राइब की सेंट्रल लिस्ट चंसिननबगीदमक्ता अकन्ब खोंजन चंसिनबगी तंगाई फदब मतम दो जौरे खंदना असम की मणिपुरी शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी की थौबसिंगना खननैनदुना अखोइगी अथुब मतमदा अकन्ब खोंजन चंसिननबगी सेम साबगीदमक्ता मिफम फंबगीदमक अखोइगी लुप असिगी वाइस प्रेसिडेंट खाइदेम कांता अमदी अकोइजम शोपोन सिंहोना ताकपिरक मतुंगिना मियामना लुप असिगी थबक थोरमदा सगटपिउ हाइदुना नसी मीडिया की खुतांगना निसिंजरी मैती हाइबा कांगलुप असे आसामदा एप ओरिजिन ट्राइब हाइदुना मतम कुइनदगी ब्रिटिशना थमंबा रेकॉर्ड कयादासु अखोइना थेंगनजरे मदुगी ममांग चत्ता अखोइना अमुक 1941 दा आसाम की असेंबली दा सिलचर की एमएलए ओरम एके चंदोना मैती सिंगी एमएलए अमा रिजर्व थमनबा एमएलए चांग कुंतरु की मनुंगदा हाइदना दाबी थमथबनी अदुबु कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम लेबदगी अखोइ असे एसटी नत्ते हाइदुना रिजर्वेशन दो ngasi fawba phangdaduna leiri अमरोमदा न्यू दिल्ली दगी पान मैतई कन्वेंशन की फाउंडर हिजम राजेना आसाम अमदी मणिपुर दा मितैना एसटी लिस्ट चन्नब थमलिबा दाबी असिबु सौगटपता नतना पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइरी सेंट्रल एसटी लिस्ट चन्नबी की दमकता डिमांड तौरीबा असि पान मैतई कन्वेंशन की माइकई दगी फुल सपोर्ट तौरी अमदी दिल्ली दा तौबा याबा ऑफिशियल थबक सिंदा अइना मदु पान मैतई कन्वेंशन ना फुल मतेंग पांगनी मेटे एसटी डिमांड कमिटी मणिपुर अमदी मेटे एसटी डिमांड कमिटी असम डॉक्टर शांति कुमार अमदी मणिपुर की टीम सिंदा पान मेटे कन्वेंशन ना मतेंग पांगबा याबा ऑफिशियल थबक सिंग दिल्ली की माइकेदगी पान मेटे कन्वेंशन ना सोइद्रम की मतेंग पांगनी मणिपुरी साहित्य परिषद असम अवांग सोनाई मसागी थौसिन मखादा मणिपुरी साहित्य परिषद असम की सिलचर लेबा मरु संगलेंदा अप्रैल की तांग 13 नोंमाइजिंग निमित की अयुक की पुंग 13 ताबा मतमदा थोकचोम अंजनाना इबा वारी मचागी लाइरिक पोक्ट्रबसु इमानी नंगदी फोंख्रे हाइरिबा लाइरिक फोंबगी थोरमसिदा मणिपुरी साहित्य परिषद असम अवांग सोनाई मसागी प्रेसिडेंट अरामबम चंद्र मोहनना मिफमपो परिषद की जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर खुमुजम धीरेना अथोब मिथुंगलेन लोइनना साहित्य भूषण मोइरांगथेम देव सिंह साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली की मेंबर थोकचोम विश्वनाथ अमदी मणिपुरी चनुरा खोरजैलुप लखीपुर की प्रेसिडेंट सौबाम जयंती देवीना मिथुंग ओइना लेंसिनबिखी थोरम असिदा डॉक्टर मेरीना सागपमना पोक्ट्रबसु इमानी नंगदी हाइरिबा लाइरिक असिगी नुंगी ओइबा वारोल थंबिखी थोरम की मका चथरकपा ओइना कबरबम ओंबी अनिताना कंपेयर तौदुना बराक तंपाक की कवि कुनमंगाना मसाना इजबा फोंग्रिबा सैरेंग सिंह खुदोल तंबिखी राजस्थान की जयपुर दा पांथोखिबा कुनमरी सुबा सब जूनियर अमदी कुनमंगा सुबा जूनियर नुपामचा अमदी नुपीमचा की नेशनल सेपाक तक्रो चैंपियनशिप दा ब्रॉन्ज मेडल फंगलखरबा सानरोई सिंह अमदी सरुक यारुबा सानरोई सिंह गलोइनना टीम की ऑफिशियल सिंह हराव तयामना ओकपगी थोरममा ऑल असम सेपाक तक्रो एसोसिएशन सिन लांगदुना श्रीबार सरा लेकाइदा लेबा लाइस्रम रंजन की संगाइदा ngarang नोमाइजिंग निमित्त पांथोखरे थोरमदुदा आरके सनाहल एक्स एमएलए अमसुंग लखीपुर डीएसए की प्रेसिडेंट राजदीप गोला टीएच बाबा चंद्र सिंह एस कुंजदा सिंह एस राजकिशोर सिंह सीएच बाबातोन सिंह पोसंगबम श्याम चंद्र अमदी एम राजमनीना प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट अमदी गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना दाइस्ता लेंसिनखी थौरमदा एलांगबम प्रेमाकांतना तरामना ओकपगी वारोल पीरबा मतुंगदा दाइस्ता फमखिबा सिंगदा लेंगयान फी खुदोल तमखी थौरम असिदा ब्रॉन्ज मेडल फंगलखरबी सानरोई सिंगदा सेल की मना अमदी सर्टिफिकेट सु खुसिनखी थौरमगा मरी लेना दाइस्ता फमखिबा सिंगना सानरोई सिंगबु पुकनिंग थौगटपा वाफम कयामरम फोंगदोखी आप लोगों ने मुझको यहाँ पे आज इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हमारा यहाँ पे जो आसाम टीम है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आसाम टीम का बात जब हम बोलते हैं तो वो ज़्यादातर लखीपुर के ही प्लेयर्स से बनता है और लखीपुर के ही प्लेयर्स ने बियर तौबा कोई एसोसिएशन हाइतारे अदो मतमदुदी लाइरम में दो 100 सब जूनियर चलू से ट्रेन टिकट दा 84000 एंड क्रॉस वन गवर्नमेंट ने क्या माउंगे स्टेट बॉडी ने कोई होय आदि ट्रैक्शन गुंबा अदोही अदई खरखरा अदो फंगी अदो चना बई दिने कोई ने फोर तौबा लंबी बिचार अब कोन अब मसे
mainly Hailakandi District Committee ga all Kasar Sapak District Committee ga adogi guardian sing players ki guardian sing na mase adogi well users khare dagi koina haibiru bata tabira kani haiba miyo sing adu da haijiru all Kasar Sapak Pro Association haibasi ai isanakna karim su khangdana haisu haitana masigi ahanba president hoiki president hoiba matam sida haji ramam I pranakam to haise mahaka loiba mayam amana wa digo mayam do hojit sigi phigam si uraga kali haine haigam khangda ba nuai ba madi ei bungin da phawi natan koi or asam di oi ba mai se koi di koi miti cha thina ngak pani ha ka si cha thok ka ma in mayam thundok seri tungda ai jo coaching camp thra de na to duna ngan sing ki bu improvement production amdi ko asam si bu kana mai pa pa singalan ba sing more and more gratified myself. In spite of the difficulties and problems they have been facing till today, that they could have won this prestigious bronze medal. Haukiba Irai Numit April gi tang tara mangada Kasar Binakandi da laiba South Barak Rural Development Agency gi sanglenda Thokchom Manilal na mipam oiduna Badminton masana sibu pamjaba Assam gi Manipuri chininau sing gi oiba mipam ama pangthokre hairiba mipam aduda miyam gi ayaba matungina All Assam Manipuri Badminton Association amba haina mingthonba lupama semkhre lup asida president oina PH Manidhon Singh Vice President oina Y Chauton Singh Hailakandi Zone gi VP oina K Chandrajit Singh Lakhipur Zone gi VP oina Chinglai Meitei General Secretary da Y Monojit Singh Joint Secretary da K Anand Singh amadi A Somen Singh Information and Publicity Secretary oina Raju Khumuzam amasung TH Premjit Singh bu Finance Secretary kanki Lupasi sembagi maruoiba pandamdi Assamda choijaina na tariba Manipuri kunaida sana khonabagi anoba environment ama semgatuna afaba sanaroi kaya putoktuna kunai asigi award pamen khatnaba hotnabani hairi Lakliba April gi tang kuntra amasung May gi tang ama Silchar DSA Indoor Stadium da pangthokadoriba District Level Thangta Championship 2022 ga mari lenana Organizing Committee amang ngarang nongmaijing numita Sonai Bir Tikendrajit Auditorium da pangthokiba mifam amada semkhre mifam asida Purnendu Daspu Chairman KH Budhachandrana Convener L Samuel Kumar Bu Treasurer Information Secretary oina A Bikramjit Singh H Bishwajit Singh TH Deben Reception Group da Khaidem Pinku Abdul Matlib amasung Anil Kumar Singh aduga Fooding section da Dijendra Singh Bu khanki haina Kasar District Thangta Association gi Joint Secretary A Bikramjit Singh na phongdoragli Imoinu Groups IEPL gi Nini Chanba Business Seminar loinana Naha Singh matam amasung punsi haiba awareness program ama ngarang nongmaijing numita Jaribon gi Chengbul da pangthokre Thauramda Dr. Dhanabir Laisram Longjam Babasana Ngangbam Binoy N Bishwajit K Subir Lala Municipal Board ki Vice Chairman Sanatombana Chingba Miyoi Singh Dais Tapamki Khetrimaim Sanatombana Miyambutaram Okpagi Warol Piki L Joykantana Thagat Warol Piki Loinana Loyata Ba Horongbana Host Oiduna Chinglemna Loisinki Thoromasigi Humni Chanba Seminar da ngasi Lakhipur Multipurpose Hall Phulertol da pangthoklagani plus Queen what side of bush business? Nasi every day was a house there. I probably think to high check. She saw the Ecolina company, healthy suing, plus a quick paysa with the little people. I quite I just have it on with us a house, every day, man, Sabbath, Ham, Lupa, or dry as a house. No good time over Java the bar, Lupa, Tarina, Ham at the side. See, as a town man said, I went to just a house. I quite a good with the bar. A committee was told people over the white time.
Manipur gi mafam kayada pangthoknakibagum Jiribam district ki oinasu nipunithoi suba mikap thokpa numit 42nd realization day ngarang April gi tang 13 nongmaijing numita pangthokre. All Manipur Student Union MSU District Committee Jiribam na sinduna thoramasi MSU Conference Hall Jiribam ta pangthokhi. Aroibada maroiba pau amukhanna World Mitei Council WMC na sinduna ahumlak suba plenary session 2022 New Delhi da mapung phana pangthokre. Assam gi Mitei singbu Central ST list ta chansinaba akanba khungjang changsilagani haina Scheduled Tribe Demand Committee Assam gi maigei tagi phongdorokre. Thokchom Anjana gi wari macha gi lairik poktrabasu imani nang di phongkre. Sepak takraw medal phanglakraba sanaroi sing amadi team gi official singbu Sribar Saralai kaida haraute amna okre. All Assam Manipuri Badminton Association semkre. District level thangta championship 2022 ga mari leinana organizing committee ama semkre. Imoinu groups IEPL gi nini chanba business seminar jari bonta pangthokre amasung Manipur gi mafam kaya da pangthoknakibagum ngarang nipunithoi suba mikap thokpa numit Jiribam ta su pangthokre. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.